sevgini kalbimize kazıdık. Sen bizim için bir rehber ve direniş önderisin. Seninle anlam kazanır hayat. Seninle huzur bulur cihan. Seninle ışıldar gözleri masum çocukların. Bugün ümmet senden bigane, senden uzak. Onun içindir ki her taraftan sarılmış. Zulüm altında Gazze. Buna suskun herkes, sana dönmek lazım. Emrettiğin gibi yaşamak lazım. Direnişi ve cihadı kuşanmak lazım. Takbir! Takbir! Selam olsun direniş rehberi Hazreti Muhammed Mustafa'ya. Mübarek olsun Resulü Zişan'ın sene-i viladetleri. Mübarek olsun Hatemün Nebi'nin kutlu doğumları. Mübarek olsun, ümmetin gözü aydın olsun. Sevinin, o geldi, alemlere rahmet, Hazreti Muhammed Mustafa geldi. Takbir! 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 Değerli peygamber sevdalıları, program akışını sizlere arz etmek istiyorum. Programımız kelamların en güzeli olan Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayacak. Selamlama konuşmaları, Mevlid-i Nebi'nin okunması, değerli seydalarımızın konuşmaları, birbirinden güzel marş ve ilahiler, 2025 yılı Peygamber Sevdalıları Vakfımızın mesajı ve dua ile inşallah programımız nihayete erecek. Şimdi Kur'an-ı Kerim tilaveti için vaiz İbrahim Halil Yakut hocamı platforma arz ediyorum. Buyurun hocam. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin el-nebiyil ummihi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin el-nebiyil ummihi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا
ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا.
وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ولا تطع الكافرين والمنافقين ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا صدق الله العظيم آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. للنبي وآله وصحبه وأمته الفاتحة مع الصلوات. تكبير يا رسولنا يا حبيبنا يا طبيبنا يا مولانا الصلاة عليك السلام